Onikran Menteri Rambadu Kari Narendra Modi pada Presiden ka Guyana Dr. Muhammad Irfan Ali ha Georgetown Mynta Jerman. Menteri Katana Yadari Rajnath Singh Ulalet Shillong nak benta laisngi Bansi Mynta ha Shillong jongka Asian Defence Minister. Menteri Katana Information and Broadcasting Ashwini Vishnau Mynta Singh Ulaong baka jingpen bena jongka India kan ketiu syaka $5 billion ha yo akal. Ka International Film Festival of India IFFI kawasan pusan ke sedang Mynta Singh Hagoa. Hakabat mendan ke BV Sindhu bat ka Malvika Bansat kelajam syaka pre-quarter final ha women's single jongka China Masters Arja Pusau ke long ha Shenzhen China.